please. İkinci maqsadımızga o'quvchisi. I can listen and eat. Identify. Very good. Apply stand up. Üçüncü maqsadımızga o'quvchisi. Identify. And ask question. Very good balalar. Bunda bizim birinchi taqdirimiz balalar. Roldek o'yin. Play in role deb ataladi. Bizga kim bo'ladi? The sun. Okay, learners, in our solar system we have qancha planetamiz bor? 8 planets. Yes. The first is Jupiter. The first is Jupiter. Okay. So, balalar, hozir bizga roldek o'yinlar bo'lsak, ya'ni 8 planetamen bir kun chiqib bizga savollar qo'yib bo'lsa. The sun bizga kim bo'ladi? Rabay come here. The second is Mercury. Come here. The third is Venus. Come here. Earth. Come here. Mazurka, Mars. Diana, Jupiter. Yajana, Neptune. And Uranus. Come here. Okay. Balalar, biz ekranımız bizce yer болады. Kim молодец? Kim bizge bu balalardan hesap koyar olasınız? Do you know this planet? What is the name? Who are you? It is a fourth planet, okay? The first, do you know this planet? Do you know the planet? Mercury is the first planet from the sun. This is a small, hot and rose planet. Okay, what's the name? What is the name? Yes, is the Mercury. It's a hot planet. It's a hot planet. Venus is the second planet from the sun. Okay, very good. Next one, Mars, come here. Do you know the planet? Mars is. Do you know this planet? Mars. What's its name? It's a hot planet. It's a hot planet. A red planet. Okay, very good. Next one. Next one is Jupiter. Come here. Come here. Do you Do know you know this planet? I know. What is the name? It's a hot planet. Yes. Bitta bo'yicha baholasa, birinchi topshirmada ask question so'rab qo'yamiz biz. Yes. Use stopping words. Жаңа сөздер пайдаландық па? Yes. And answer expression clearly. Яғни сұраққа таза жауап бердік. Yes. I can speak and little short stories. Жасадық па? Okay, very good. Бүгін how smart назерке. You are a great example for others, Ablay. You make me happy. You bright my day. Very good. Task number 2. Task number 2, it's called mini graphs. Бұл балалар бізде mini graphs деген әдіс. Сіздерге берілді, әрқайсыларыңыз қандай деп, сіз сол жерде планеталар мен оның атауларын табуларыңыз керек. Сіздерден осындай график шығу керек. Ал бастадық. Сіздерге 5 минут уақыт беріледі.
түсіп қалған тапсырманы қазір екінші жасауыңыз керек сіздер. Біріншіден, complete the words using letters from the box and then read the words. Бірінші толтырамыз, толтырғаннан кейін оқитын боламыз. 2 минут уақыт кетті. Бірінші топ бітті, екінші топтың жұмысы күтейік. Екінші топтың жұмысы күтейік. Балалар, бұл тапсырманы біз мына дескриптор бойынша бағалауымыз керекпіз. Complete the words using letters from the box. Яғни біз толтырдық. Келесі read the word. Сөздерді таза оқылуымыз керек. Бастады оқып. Бірінші топ бастаса оқып. Sun, Mercury, Venus, Saturn, Mercury, Very good. Sun, Very good. Clap your hands. Екі топта жұмысын жақсы. Sit down, please. Ал оқушылар, біз 3 мақсатқа да жеттік па? Бірінші мақсат I can speak and write short stories болды ма? Бізде бірінші мақсатқа жеттік.